kašnjenja i nadam se da nam nećete zamjeriti jer smo čekali našeg kolegu i prijatelja iz Poljske, čovjeka koji će da učestvuje na danima fotografije, gospodina Maksima Foto. Molim vas da ga pozdravite na novom. I naravno potrudit ću se da ne dužim govor. Broj ljudi koji je došao večeras definitivno određuje i govori o tome da ono što radimo vrijedi, a ovo što radimo traje već 6 godina, znači pravimo fotoradionice na kojima obično dolaze ljudi iz inostranstva, dolaze sa naših prostora i prosto se trudimo i da afirmišemo fotografiju kao umjetnost, da ugostimo dobre i priznate fotografe i vjerujem da će svi ljudi koji budu propratili program Dana fotografije ove godine biti zadovoljni sa našim izborom, naravno i sa gostima. Grinding on a 9-to-5 scene, seen dreams, get rich quick schemes, nothing's guaranteed, so I'm puffing on the weed, hoping to sprout some green. Money's a disease, got me trying to gain green. Can you blame me for situations I face? Trying to escape to the day I get a taste of my fate. If I could erase mistakes, correct those I yet to make, I solemnly swear to stay sharp like razor blades. Ways to evade this place in a major way. Take a page, release my rage and anger fades away. On top of my game, step to me.